Robert Simba uria uratungataga ta murutani munene thukuru-ini wa muthingi wa Hesta Preparatory Academy ni atigithitio wira thutha wa kiria kirerikana akoretwo akinyua njohi na gukiria njano guku agicungiriria mathomo ma arutwo guthii thi. Simba atigithitio wira ni murugamiriri wa thukuru ucio Tabitha wa Ngari thutha wa gukorwo andikirwo marua ma kumurutira mukana wa gucenjia mitugo yake no ndaigana gwathikira marua maya. Ni ugite ndegwitikira mathomo thukuru-ini uyu maharaganio ni undu wa njohi. Agitetera Simba ni ugite afutitwo wira na njira ya thoni kuona ndanandikirwo marua ma gutigithio wira kana kuheo notithi. When I came here, I was not given any appointment. Sasa wakati ninauliza barua yenyewe kunionyesha niko one of the teachers hapa, ni nini mbaya? Mimi kila kitu ya shule nimepeana, na mimi nipewe termination letter, hata kunipatia. Mimi kila kitu nimepeana cha shule, sina. Wameconfirm kila kitu, sina. Mimi kwa nini nisipewe my rights? Amenisimamisha kazi bila mimi kujua. Oho ni ugite mahinda maria mothe akoretwo agitungata ta murutani munene thukuru-ini uyu arutwo makoretwo magika wega githomo-ini kia mathabu kiria akoretwo agithomithia. Registration of the schools yake moja next to AC, I have used my documents, anakulia vitu zangu. Another school Junior Hester Feathers Estate, anakulia vitu zangu. Akitaka approval tuende kwa registrar. Junior Secondary yake anakulia vitu zangu, na bado nikisema hiyo hataki. Riu Simba ni oritie minister wa githomo Ezekiel Machogu akorwo akimurika minyamariko ya arutani aria makoretwo magithomithia thukuru cia andu kiumbe. Mtu akiajiriwa ajulikana nafunza vipi, a produce. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitau njitagwo Gathoni Wang'ang'a.